Odafo mo son for Queensland matna se na me de trans jumadi e ba besom na ye asofo bi ni ma o ma ba no mo de akwankyere bebrebe no akwankyere afenso mapempam asofo atade no ahye na o mo de wu asofo papa no animasen sofo we ya ono no apam asori ai sofo atade ahye so o ya akwankyere de ama ababa obi na akwankyere no de ma ababa won ha wo sifaye no clamp no dofo e be chiwnsam no wie clamp no akwankyere na fedie Odi akwankyere no e de wura oba na sama esi ana akwankyere na kwakoda ne baby eye eba yenkonkohwe ha wo sifaye akwankyere na afedie eye kakra osane abayon beda ya ama akwankyere na dani ebe any abrakte bi so no so hwe ne ba ne yede no aba eye TV so anase program so eno se yenkonkohwe wentwi wakame bia esi wo ho no enya agro yenkotemu nsam emre wo de wa hunu bi wanti bi Mama, me cry, mama. I did a young one. I didn't know one. Oka, one more no more. So, Oka, no, say, and Colana, and your new now. And wine and no one was here. Soften the same. Soft bane. Or no, now would you this one? No. So for the year would they did see me person who they see because oh papa no one pipe or no catcher or crowds or quay or PF fear. Maybe or quite one crowd, David. Into what Jen and now would you so compile one Bible? You be say so for no oko. Now so for no or so that no me who and no maybe say our yamano. And near my base, sir. Dear me who answer matching. Na me dadam no bia benya me no ka kire me se wo hu se me bawi abetutu enoma bi ahye me fie ho no okay aye semina matame ba so ama han pato bra wanim so am pato you know mask na mame yi na ya na it said the wofu abodwese no yi mame ye nentem na bra wanim kakra mame me pato wo te sen so a pato nyame adom me pato wo de ne amadan so a pato ne so a ne bra wanim wa hu sa amadan so anyin sen yawo me pato ai nti abofra ne si wusu sisi pato ai na wonim so ne hwan na nyem wo ye pato onyem mi bisa no ene me akasa me so ne so an nti mi bisa no ene obodi bra wanim na ye nte won ka papa ene obodi ni se woni sofo ben nti ho no ka kire me na me si woni sofo ben wo se ai nti a kire me na me fa afun na sofo no so me ni ye frika kana me fa afun na mbisa ne se me ba no so wonyem no wo se one wo anu wo se da bi ne enya no kure se woni me ba ne nyem sana meme asama sofo ne kan ne se nya no kure se woni wo ba ne nyem na wo bo ba na mane ana meme bisa ne se na denti na wonyem enya wo no wo se woni wo anu wo se ono na so realize bo chiche tofe e ma nkrofo nti e message am tofe wo se wo ye o chiche tofe e wo asore ho e ma asore ma ha wo mo pa wo okay nti e bia be senu bi na me ba ne di anyem na nye ono ben no a enye ono ben na ene ne na nyem nti ho na me ba e na me ka kire me ba ne se sen na me bi saben wo se nye ono na nyem na e no kula na no so se de oboa no ne na nyem mate meba mame me pacha wo mo kwa asore no e die ne kosi wa asore no na me pese mi hu ne yet magina so e dia atwe sofo na ba ne aka bibi dia tere no enti wonsam na sa wo de niam bi wada kakra e die na sofo no bo wa mane enti a wo a wutimi di wati sofo na ti koja ahoma no e die ne si ho die si ya ne se na me kwa asore na kire me akwantre wi ana maye akwantre ne bi ne san akwa obi a otimi ka se say bi anya me nko a bi a the whole church mo fa semina mra na mo fa nchene mra na mo fa we mra aha ni ye nti o hu na obaka kira me say opeso o ya akwankyere bi mame na sa akwankyere no je say o de oil dwale me okay ana se o ne me da emu ba aku me yi emu ba aku nti me dwen ho ayeme na
so for ne ka kire wo se je so ya akwankyere ma na sa akwankyere de wa nyina congregation asore ma ni nyina ni manka eno de mene no nko okay na ye da awia na na do okay ena o se disa o ye sa akwankyere no ma ntimi nyi enmu ba ntimi sa se dwene ya na me se me onfa oil ne nyede ensrame na oil de o de srame so hunam kra wone menda pause o mama yensi o Facebook no so bra Facebook no so na ba ha de mama oba kono fo ba fefe oba tuntum na ye de oil esra no bra na ba ha de na oba kono fo pa wote edi mu asayi a osofo ba ma sei o de oil esra no na ye bi asem bi sa de sa wo kwa sore na osofo so de oil besra wa na so obedware wa ebu de wa hina be yesi o Facebook ne so na ye hwa de yenyi ye ho ano ne ye hunu de ye befa enti ante ye dan wo beda dwene we di science na akoma ni mu aye enti na mba fie na mso ene onfa oil no mu menye de ensra okay nti ode oil ne be sra me no emu ho no osigisa oye ne mienu nya nti mama ma ndi esi ya me ne sofo ne dai David yo ma mimi sa wo ha se yi ode oil ne ba be sra wo no ana wo se just wo ye ne mienu nya sa abra na wa woro ho ana ai oil no ka so de be sra wo hin se bia wo nsem na ho bi ode be sra me honam nyi woni padua ni nyina enti wuru adem ho no wo na woro ho ana sofo na woro ho mia wa na woro ho edi asam na di kan ne kan ya nsa na wo woro ho ana wono di kan ka kire wo no oso ode oil ne be sra me honam nyina enti wuru ahwa na wa woro ho atade be na na se wo na me se fi atade straight ana wo se trousers ana straight dress se de be ya ne woro no enko ye den o mama yensia e wo Facebook ne so na brabahwe body a osofo be ma se o de oil e kwa kwasra sister pacha so rigina ho kakra ma danso a wo danso ko wati kakra ma me ko wati kakra ma me ko wati oba besi osofo esra ne wo na se enwo sra no mama ye wo mo so enti sofo katra wo se obeye anointing service ye bisem pato yensia bra Facebook insura 104.5 na ye hwade anti pato da no ho kakra ma me hwade to bu wo ye ne fast dodo say na ada no ho anka sofo wa anya ne ntamu am wampi to bu ase wo wura adam ho no say na wani face sofo no na de no so wati nyina wo de bi besra enti da no ho kakra ne hwade my bra Facebook de so behra de hips behra eto a ye de akogina sofo anim say sofo ezra ho wo to bu ase enti wudu ho no na ye dan eze ode oil sam me hu de o sa say de sra wo firi he me ha free me ye ma me hwe wo ye ne sen ma me hu se de o de firi wo soro obo mpaye obo mpaye ampaye obo no tie bi ampaye de obi ba obo mpaye ono mpaye obo no tonza na wo kan no chi ya so o si o sra me hu na se ono ne favor na ewo ono no so okay so for ne favor na ewo no so no ebimra wo so oh wow so for ya de jina wo ma me mesro to bo ase ye be ko nya abotra ma me nya abotra so for si ne favor na ewo no so no ebimra wo so okay nti owie na oye den oil na wo bottle mu ana no wa hwe aguadiem ewo o ma me to oil no wo na wo to oil na de ko na obon pa ye gu so 1.8 okay ana aye den nti oye na ode oil no bisra me no o starting sen o hwe oil no egu adiem ana egu ne nsem okay na ode sra me honam nyina nti o starting me be o starting free ye o starting free me so say wanim okay na ode sra me honam nyina me dipedue nyina nti ewia o sra me wie de ese wona me ba o me pa cho nti o be start asra wo no sa be na o sha atade no ma wo me na eno na me pesa me bisa wo say one wo ka sa woro wo ho ana wo na wo pem woro ho wo empire na sofo boy ye nti na ye wo se wo hia bro so esese ni padua no ba bi enya nwosra ne bi ono na ka sa me woro me ayi no nti me woro ma ne ka me na eti ana ehye me na wo ko sofo wa se 90 da bi anwumre oba me ye fie ho nti na 90 se watade na se ana
underwear na wo kan na say 90 ankasa say ne na wo koda awo ko yensi on Facebook ne so bra na be yasem bia no mame tena se mame say ye ko so fo ho akwaje mpaebo anajo a na mame mi say wo no ne say obra say anwumra na bra no nsra wo me pa jo enya ni fie na mko yo na he ye fie ho no ba be ye ma wo fie no ba ye e be sra wo na obi ani fie ho no mo ho nti oba no kan say oba anajo oba anajo asam na de yense o Facebook no so na yenyinsem bia no oba fefe oba tuntum na sie chi nampa wo hunampa timu sampa oba hu ofe na sofo ate na sra papa wonim se oba sofo asra no ngo inim da wan kan tere wo da pa cho da bi ada no wa mo papa amane mama me mpese me gu nanim as na me pacha wo na wo se sofo no ka kire so obeye nim ye no nyina ma wo no ada no wa misa ne se eja wo se minyi baako ena mayi asra na ye den na we so ababe mama je say mi nim tete o me nya o mi unu se ne asem ne bai na efri en bra wanim efri enwosra na ti no wo one wo toa so da biem efri nwusra na ti no ena o ka kire me se bibi kasa kire ne se menene ntina na me bawo enti nwosra ni mu no one wo da be sen enwusra no mu no ene de na osra me hu na ena ko ne fie nti nwosra hu asesen o ma me to sapo Debi o me kasa one osra wo no a wo se hu ye no one wada no wo hu sa wo ne da mpre dodo sen ba ko pe ene o ye bi ya no ko okay nti enu achi no san de akwankyere foforo baaye sesen enu achi no akwankyere no mu no o ma me to sapo mu no tawro mu no semina mu no nti oye na wo de sra mi wie man kai no o sis ni aka no me fa ngunsuo mu nwale for 5 days okay nti after 5 days no me fa sapo ne semina ne mu anwa ne amede dwale ye no famle no na onse no nti ede amede sa ne man ko ma na o hye no sa de no no o ka kire me se nyankopɔ ka sa kire ne se one mentina eda no ne wana sada na ode koen eda ndi one wana enti efiri ho no kwan be na na afa so kɔ no ho ma efiri ho no me ko asale a ebi ho a ye pon a na o se mentwen no nti obi akwa ese menene ede ekɔ ne bedroom na one na koda wo bedroom ho nti eda bia ba wakoda ho ama de a chen da me ko ebi ebo be 3 anafo ana masori abamfi aya uzuro obejame onu bejao oh okay nti edi science na nyinsan na eba me na tra almost 1 year wa ma obi aso amane okronum nti obi aso wa nti hu eno de omuhuni nkrofo hu isa me na twempna se enu nti na yere na one ne jae na esa ba back no oh okay na chese wa hunu se obi di na kokko obi abesi na nan won penesa eja ensam wasi wachi nya asam ketwa ensam wasi wachi onze nu se kura free man begu ewurade ye muslim bro Facebook na behwe na yes abayi yasne abayi asam we de mintimi nka eja ya nokure eni muslims boy bra eja aya nokure abawo ana abawuo mpo eni abayi de wen na eya eni nka uba no ukra na nka eja de na no ye bank wo wu ana nka no ye oh okay eni emesre bra Facebook ne so na fo wa no ye bra wai na abawuo ene abayi ne ebe ne ebe edete abanwamu de wan na ya yentie wano yi papa ensam wasi wachi na enyinsan ne bae no tu hu ana mo ben nyinsan ne bae no me hu sa na me ba no nyem okay ono kura timi tina ba bi na mete o masum se me papa me nyem na me papa ntimi mbisa me na ada na wonso wantu ana mo wanko papa nchen ankobo na mane seja asemu ama famu ni onti e wadawro ma wedi ebrememwa mama na misuro na wusuro sesan famako awu be kwai mako nanim na nyo na wo ade a wawo watete no usuro mame ada na wusuro eja ada na obana popo wani tire nana
Mimpopo maninchira no. Ba me nipa me kano kore. So ya dia me kan chira sisi because from day one I was starting course of no. Na me man won say mo nko ho. Mate agent say no. Wotu ho na mo kosi san branch no se nyinsɛn no woje ana wonye ananya ne dia. Ne tie ne say me tu ana mo fa nyinsɛn no ho. Wa ma ye friend ye suma nipa ma ye ko friend wa ma. Mo friend na so for na ma. Da na mo ye sure sankra no wote ye de. Wote pa me yi nipa mienu mua ene koye. Asore ne de say. Olifun cancer. By one man church. One man church ni bia. African True Faith. Oh. Omo one man church. Oh, okay. Ebia. Bia. Ena wama. Wama da. Me say small ba mu hene. Ekurum ba mu hene. Ema omo ko frɛ no. Eno so wama. Okay. Ebe sin na dua we. Mo de te. And me ba no. Ne nyinsan mu. Na wo mu de awo kan no de. Me yere ena de na call hospital. Me hu sa awo no kan no. Nyame anum no kore. Me nya abadae bi wo me mu. Ema me yere ebe so no mu. Ede no call hospital. Owo wie ye. Eno na me de me hu so abafi hoda. Me hu so fo no da. Da. Enti me pa so wo ba no wo de ne to hwan na to akwada ne din. Mama. Me wo eduru na wotwe. Ana me frɛ no ka kire ne sɛ akola no ho na beba be yi na wonte no wo se oni ho na okɔ ho kurum nti ma frɛ ne bra sɛ ne bra mra na wo me yi akola na wonte ne nti me wo ho na wo sa frɛ me ka kire me sɛ ne bra se oni ho na okɔ kuma ase nti wa frɛ na asori pani bi sɛ o me yi akola na wonte mama na asori pani ba ko pekede ana wasoma ne sɛ o me yi akola no abonte ne nti mama ani wo na ba tese mi hunu ne amenya nti aso pani ba na mi bisa na se one hwan ne ba nti nani mu ana me fresh ofu na bisa na se na aso pani ne hwan ne ba o se obi ani ho na me se obi ani wo se wo ma mi ni krom a wo wo sisters wo sister ya wo sister yo mu nyina ni krom a nti wontumi mfa mo nka ho mo me yi akora na bontene o se da bre ade be sim kunya be ye me ho ade ana ei sa no obi sa o ene na so no aye kese aye gusu aye se so for ben ye benya no no so ne de no watere ye na nsem bisa bi koso mo fo no na ante obo hwase be ye me ho ade ana me papa pe akora no mo yi na bontene ne nti e wana mko friend papa se isof ben suma ne asori penisi o me yakura na bontene papa so ba ne bufu papa o kasai pa nka kakra kura ma no bo papa no nti o we no se no kure na obi se ya soma se ye meyi obi abontena eno no de nipa wonam de se wo ne o ye somafo ade nti na otu za na mo no e pa cho maame ame no kasa me efie panyini pa na hu me sa no abusuam ya busua nyina bibia besia me gidi se me na me di mu akotene pa okay me efie panyini me nim kwankora ya faso ti se ye ba be yi oba tan abonten me nim kwankora ya faso yie se bia no wonim me ka kire no wo kire no ena ni nyina obu nuagu na so enti free sa wanyinsen mu ne wawo mu wo hwa wabo ho ka besen mama me wo ye na me friend pana cho so ombrem tok mu ni obra me 50 cd e bu abusum mienu no friend mai me pato wo nti 50 cd no obra besen 50 cd e no de o mu na me a me friend na no wa send ene baby a me friend na bia na outwemienu time no wa send nti o mu na me ho kire me a na ma frɛ no na ma pa na cho no wa send bia ma me nti me tie me ba kuma si hei ma bedi me ko almost 3 months was Mate nti se de nkonta no yesi fam e be na kire ho na die pa ne dia dance e dia dance mu oduro pa se so fo nene wa wo because se de nsam ne keka kro no ono no na mu tuo nyina atre se wono de nya de ya wone wa wo mama mpapa mu suma ko frɛ no no oba mesoa me nana na mpapa de asem no koma no se o mu frɛ no no
me na no ka kire me say sofo no bai but wa mantem ta ma mo frɛ no wa ma otena wa mama furu no kura duru be 8 months e de ko 9 months ansa na najo owi an ho ba ne nkyɛn be ka kire ne say ai wone me nanyim nti ohode obeji tum se wone nanyim obeji tum okay so wone me nanyim nti na ho na em say me na mbɔ mpapa ma ne say bia oba ya na wa ma me de no na me na ka kire agro asofo no ji asem na tumu no na adansefo wo ho me ba cho na me na nko ana wo wo na nko ana sofo no ai ene nti wo na nko ana ye dansini oh okay nti se wonya danse ese sofo na koka se wone wo na awo na wo hwe akwada ne nyanyam ne sofo ne nyanyam mu a omo se bibi wo sofo no ho ahunu wo ba no ho a wo timi ka se we de ne hwene part se de ono papa te yi o manfo mra Facebook emera de Instagram 104.5 ye hwa de e papa yi ene ne bayi se o motimani mai wo hwe ni mu no pa wo timu se papa ne bakle ene ante danso a ma danso a se wo hwe ehwene na pepepepepepepe ano no so pepepepepe mo mane ani atie ni nyina pepepe wo ba no se wo de wani bubu sofo no ne honam dua kwa bi na wo de wani bubu ba ne de na bibi wo wese mama me to ho no de bia me ka se sofo no oya bonsam bi ne wa ba wura mabrabo sofo ne ye dai oya bonsam ene wa ba chichi bu mabrabo because me to won krom ho bia ni misuban me nja me ho ma basabasa nna nya be ma bia so na mpe no enti no me hu ne se sofo no oya bonsam na ko ngo no wo ko ho sesi obi ani wo be doubt say nya me ne sofo no na nyemo kronum obi abaji atum ana obi ani wo be doubt say nya me ne sofo na nyemo because obi ntimi nchina say me mpra ye pusu sofo na homa owura ben sofo ben wo ye odifo ana wo ye sempakani ana wo ye kyerɛkyerɛfo wo hyenkom na wasenkom pɛn ama na wahu sa abam me ba sho e bia bam wo wabra bomu no bia bam da wo okade na kyerɛ we bam komni de bebre enti ba ko pɛ ne pɛ nkom se ba ko pa wasew wo hunu sa mpa nkom se we de nyame difo ben kan na bam o se me nkom bi se bedroom baby me wa kotena doctor ni bi nchen nti me ba kuma se ha no me wa na doctor ni bi baka kire me se ope obi ama na kotena ni fie ama okay nti no me hunu se sa nkom se na wase nti eno no abem ani aso ye sofo papa wo se nkom ne bem ye sofo papa no ano na ese na adomo chede wo se adomo chede no wo de ma pe na ese no ade so ye bonsam eye den no wo se no wo de ma pe na ese na na den na wo ye oba no obepe wantimi anyina na so anka ntere se sofo djuma ye nya ne saa mama no mani we na do patre se wani ni wonti wone wo da no wa hunu mani ni ba bia che se o ya saa de ni wie ye le he o pa ka de mi nti se wo furu se no bibia tie furu ni so ana ati kura nti sofo ne ye waduru na me enti kura nka me metena sanse mi a mi ke nyira papa to so onim sa sofo no wa ye na adwen se me bom bla papa wo me kuro mu a me gu me ho no opeso ogu mani mu ase kuro mu ho me asama wo kan nyina so me nyi ni opem se nke yensa be ka sofo no because ase wo pesa wo de asem to sofo no so wo sa sofo no bia wo kɔ nanim ti na apese wa na sɔre ba no nti wo hu twi no enye nanim guase enti no mabetena ha na mo mabra bo no o ye ne basa no eni enti no mabaha because mate se nhyirafo mo kan comfort sem ma o mo pa eni enti no mabaha me mbom meto no ye busia no ebi mu wobi nso obi hwe obi ba me ana mbom bla nti me ntra ho ma ne ye mabra bo basa ma me meto me ana mhwem ho papa me pa cho abrante kana se mi sofo prophet ben wasa nkom da me de on hye me nkom da na won fa nkom se nso ma me ye me kan kire wo da se nkom se bi wo ho a wo ama ebi ana wo be ya ba na de bia wo sopo no se wo kwa ba o papa ma ne ye se na de odi bia ba da ebi nsi manim da se be bayim fa nkom hye bi mbra me se de nkom hye ama hunu ne se nkom hye wa kan ho asema ma hunu se odi semina e de ama me ba ne se wo metutu hye me fie eno ya kwante ba minim adekro ntia me fra me bana me bizan me nim adekro ntia ma wo hye no saa na enkom se ben wo de suma se ko bo papa ma ne eno no na o se papa sa tam na o mu ma ne belodo o ye adwuma wo union nti edru Wednesday bia o mu ma ne belodo kuma se hafo e de ko ekro mu ho nti no ka tell me say
Papa and Veya said, you no more be Jeffrey in some intimate country. Nebem. Oh, okay. Ambam. Amem. Manzi Dr. Likey, na sama aboba bedroom amefi ono. Aha, na tresa ne Dr. Likey. Na sama na aboba bedroom bra amefi ho. Na bra Facebook ne so na bra de. Bra na bedi ho dance ya say Dr. Likey. Wo toto ne nsasa bra yesia o Facebook ne so 104.5 FM. Yegusu a yepusu ahoma no asanka Prophet Ben. Yensa beka no. Na prophet ensanya kan prophet de wonsam no awo keka no ase ejidie kakere wo mu no ampa se prophet acheche tofe maamo Me pa cho da bi so wo se wo che tofe e ma wo mo epemma wonya sa akwankyere bi wodam hoda na oye sa de ni nyina wie kura no sa nam keka kire nkrofo se ye sori aye na ye de ye ho hyehye no mo na mo de mo ho hyehye no ya na yem fansem ni nsie yem fansem ni nsie na yempegi emu ansa why ye si form ho ade wo bia no eja ye behwe na yaka e de firo na abato prophet nkra ne yako to na nkra bia wonto ne nkra yo yen ye beto nkra no e de amount frɛ na wo ma na obeba nyabotre obeba mo ye mema mo froka emra ekuro mo na sam betumi abeduru asomdwe mu anase woni tumi ye be kwa ba asomdwe mu Yesu dini onye nyankopon yo nti de eja ye mpege ye mu kakra fe ma han na oho te sen nyankopon anti gifty ma oho te sen adom kasa den yen nyankopon adom enkomo ani me boy me nu me enu kura me asam no me nsa da kura ntim firi wonu mu yi ebede ade wa bonte wate yenka ma han anti gifty ya na ma na ho te sen nyankopon adom me ho ye de radias esa de wo sresre wani mu aye blinky yi de mi gidi se problem ni wasa mama problem ho ayi problem ho ujidi sa problem ho pa anya nyame esra wo problem ni mu nyina akora ujina na so meboa oya guy problem ho mponi ene na ka problem ni ho de na ne wutija mboa mama no tija no tija pa kasa de no tija pa problem wo hompo no enye hwe ni nyina ye rade ase why e be yi na ewie wo hawo ne sen wasam ne sen ewie de boko ya blantia watimensa ni fancy wo de sen ade Abraham Fosu no kore dodo na afre no ebli every dey every bacha yes no kore Abraham Fosu aka ebli bo yanto aso mamba cho me ni abranti 89 etwempela kakala etwempela ko be 2 years enenye nsai baaye nsai ba na mbo na mane emale yawe sama bona mane tine ye hwekwan a ye befa so tine ni nyina mu nso na me ko school na wo sabre na wo twempela na wo ko school ka me bisa wo sabre na wo di fie sen na wo twempela de de form 1 okay na me hu JHS and SHS JHS oh, okay na me hu no tine nsai ba me bona mane no wo se wate time ko school ni nyina na nyense na o me de ko school wo de nyense ni ko school sa ba chan na MPA time pon school ba na me hwe ablanti hwe na me hu na mbusa na se mbusa na ese wafuka sisi amsa na ebili afuka na wanka anchele mi enti ma me so me fuka e di chesi ni so wafuka kwa he keso wafuka time se ofri ho nyina ti ase abajakobu nyina ti ase abajakobu time ma me so me fa bi e di chesi na teme ba na afufuo bi nso wo Jacob nte ho na ya wota akwhye te ho na me din kan koe ampa so me koe na na me se a blade nti na asema ya ba na ukọ ba bia on clam we se a me ma me ese obechi no na sabra na maka ho asem me ba cha na obi ehu na ne bi no asem ayo na ye mu mienu ntamu asem na sabra na mo twempena na eble no o dan o de ukom me ba cha na o dan musia wo he
me ba cho mo afie ne ma me ne papa afie nti na ono so wo ne dan. Oh okay. Able. Aha. Enti me ya na me pese obekọ o se chenchina achia obekọ akoye adwuma o so okoye adwuma na ode abehwe nyinsen no ewo he o so okọ mu klom ne cancel amu klom wo bekọ cancel ho no free okoye adwuma ho no free nti okọ ho no makọ akoye adwuma e wanya bia ma me na meti ase ma no no okoye ti me wa mfrɛ me frɛ ne nso a enkɔ me frɛ na enkɔ na me de tetwa no mo sa nti sabra na able ko na mo ko di sa ankra na wo yefun na nya sen me ba cho na nya 3 months na wo mo bia ma ne na obi aso pani bia nsi a wo mfa nsusu se se de abaye waye de ne ho adane asa wonyem na nye huhu okro num nye bia no mo ka de ba me ma nte mo bia suro so de besi wani mo nka ma me ade kro num wani ede yana kai wani ede ma ize asembi wa wo ze eda ho ye pede obeka na ye tama nti no nka so menyum na so me de esie me fesu nti ma me kra ma mo na ma ne Mentie de busa sto na mentie ablantie yinka na me fo ka ekọ mu klo ne so ekọ na me ko busa na se o mo so kwa akra am se ene o mfa na ma na me frɛ ne nso amenya na fe number one ba me no okọ no akwasesa no me frɛ na amenya no ansa no mo ma me foforo na me frɛ no na menya no na me ka kyerɛ no na me se ebelu bi a wo so kwa aba no na wo koi na ese nyinse ye ndem asatam so na me ya ko be se 5 months 6 months nti sa 5 months nyina na mo obi amane na mo obi amane na ma me so hu misa no mu na na hwan nete sa abren tata na me ma me papa nyina na nete efie ba akum pa chan ene u bo moden pa etino omo ma me ne number foforo na me frɛ no na me say blade de ode ya menum me ma okọ na anwochele de ba asan nti no me di ma me ne papa mo hwa mo nyina nti no mo nso ayi wo mo ni ama me so le kra de me di kra e ba chan wona abo mama ne ana mo ne hu be bisa me pa cho omo de ko tu obi edim se mo hu se bibi nkoye o me hu nti no mo sa me ma me ne emusa se sa ne ti a ma me ne so bisa me na me ka chere no bisam se me ne hwan na me bo ablansie yidi asa no mo ma me de ko bo ma me amanye me ankasa de me ntimi anka chere nti afi abedaja se obi ehu se wonyembro no no so school mu ko si sai de mo sa na yampo me start akwa hospital kana mo 7 months me kana me na me 6 months na me ko baako si esa boso me sa baby na me say 8 months me kwa akotwa scan den ho se oba na asa be ma ti awaka me kwa na menim se ne esibitie no pa na asa me da ho na akwa no aka wensi na ya me ja yin se ne awode na me nim mama no so kwa mama me amane na me se me kwa akotwa scan na me foka na me koe ne jina na me woye na sa no mo fe mama aba be yimi ne nyina so me fla brand say ka chile no ebo na mani store na wo nhwe me o mama iska ne se ma wo kla so akla ho nne mama ye de wo no ba ko me libi no ana me ntuma mama ntuma kla sine no de mama na me de kokko we o ba kwa na ma wo amba ne da me nchen store na mo mfi mi sa de tito ti ablante eba na mbe ya tanase eno kwa no maaye no abusiafo ne de entuma mienu 1 million da so ana mba na taade nsu mienu e de bai se omodi be jama wale na no ma be hu abusiafo ma yo ho ade ye ko able ma me mo ko to bo able aso no kana ma nge so ka ya bi tie so kana bi o ho wose mbisa able wo na so ma abusiafo so mo fa ntoma nko hunu abusiafo nka ntere ne se aso no kana wo boa wa eno de wo boa wontirem to baba ba kan de ora be ba o ka se bet o ka atia no adi no e baaye no yin se na wo kan baaye no na me nia me nam wa kra
ni say na sam ne bai na wo ni wakra ana wo frɛ me bo awane se abla to bo me ba wo so wo case na wo ti gura o mo ma pɛ so be chim ma me baba ko tum ji ska wo sa nya wo tre da se no kana on se o ba se na sa ana me ase we wo be minim se asem ko na wo ba ni ntina nya bo tre se o ka no wo ya de fa se ya tre twwa ma wako wale be so mako wale be de kwa enam so mu na wo tre eno na me pese mi yi wo ba wo de ko ena se wo na ba de se to bo ase to aso e ti sen ayi bi na wo ka me amode ni amane ba le maame anye me pa na wo na de gonje ezie wa anye ena maame aye wa e di se wo ka ndi ase na so ne ye du kulo ho mo le kwa chen se ne ma se na mo de amase amode suma obi kula maame bi na mo de suma no no de ba ye sa ma ne de koi ene mo na ma biem besi na American enti ma ne ma no koi na ama amabi oni pa so ani etira ama obi an sika so ama obi ama me semna na na when na ko ba ni di ma mommy eno de mi be so sa de na mi nim se na sibi obi ama na antuni di ale antuni di bi na ba ndi ni se obi be se di be na da kra no so me ba cho wa de Patrick ana fosun me di papa enso di aso Patrick Fosu na me di Fosu emi e baba di Abraham o ye kranto saka oba tu ni dia e be hunu di na na Abraham Fosu ni me papa di Abraham den Fosu oba tu ni dia e be hunu di Fosu so bi da wo so se me papa di na ante sa de asasa ne to no na ne to Patrick Fosu nya botra be ba so be tere wat nya botra wo so wo kese wo beka pa wo beka na nti se de Patrick Fosu ni din a e da abofra no so so kan na lampa se wadi fie sen e se o 9 years 9 years e pa chan nti why na ra abofra no able me na na bai mame wona na ra abofra no me na me na akwa no bi se obefa no edise bizanze edise obefa no be 3 months you akwa tan wo free nim ko abele wa be sise enye be 8 years nyi se ne ba akwa no be 3 months wo ka se me ga akwa no obi me na ka kire me se ekura wo be enu ati ye ka ne hwebu sese eho asem ene ye ka sisi e ka me je wa wo se ka se ono no ma me ja na wale no o ma me ye asem ne wanyem ye ne ye ko wo Esi akra no wa ye ho ye ne ye hwa akra mate enti o mama ye me ncha ye ho na ya de ne ba ye mbo wa se ko ba ene ensem ne be hunu de etuem se able ene wo hwe akwada no se gift ene ne maame ena ehwe abofra no ni na ye be hu mu nkire mu twen no so na able na ni abre wo so gift wo se wu twatro e de ato no so able mboa wo se gift twatro gifted in some gugu so nsem wa kire se eni wo enu ana gifted dey se wo sa amount gifted ada na so ti chop no dey abu ma me nchana ncho ya we o ya we dey welcome onu ni akra o we ni nyina na we kura na se enti nyi se ni tina ma okoye no ni se ni tina ma ne ja okoye no na kra na we bebe mi kra na machine e kakra na oni mfa e gift na nyi se na wo sabra na wo te ye no mutu ana maame ne papa mutu ana mo de koto able nkrofo ani me no mo kan say ene wo sesen ya busu me ne me wo fa mo ekọ ho ane ye de kokoto o maame no papa ni ene ye kwa o me nya no mo ndiye ka tra o mo no mo se o mo ba na ni ha koto kwan ntino oba o mo be bisa no ena ye sa ba nti ye ba ye na ka ye hwese e bia o mo no de emoye be sa wa ba sa wa ma sa na gift enyi ze na disen sa tam no be mintimi mu because no ni ze no na funu we esi ho wanyuma se ya na wode ho nti na wo hye da wu na no nti ya twa ya o mama ene obi ka che se san kwa second one ene sa kwa second one sa ko tumani nti ya ho no na ne maame no kata se akula no enye nsa na me ba na nyem no nya ne bana ana sisa jo wo si nse na nya ebre na nse ne bana ana me wo fam ye se ye de ye mla fie ne ba nti ye ba ye no na ka ye ga se e bia o mo beba abeka se ya na se obi ama obi ensi ho nti ana wo wo ye no
No, o say e dey police for beche na papa no me kan so. No na me be say na mo dey police for. Enti eno able ma me ne papa wa bra. Able ye na adwuma no mu ni ho. Enti nya me ya dom na akole ye ja me hwe ma ade ama ne wo. Ena no wo kan hospital no so kutwa scan ni na me enti o mo frɛ me say me ba na wo no me say ne me ba na wo yi na enye e bia aneta ama nso. Ambra do so kai am ko yam ko drum na ya akole wa wo akole yi fine. In the lucky now we ni aba akokan yo. Hospital when I'm beside place like akwa we ya sister John say enye nyinse ne nya blade na kwa da won ho na sem na kwa ne say eh we do say blade here ampa ai na me say so able enzi no wo ye able Patrick was one now was when was what muso was we dey wa fault bi ani ho etinye bi ani ho na fe blade ye ni se bibribi Eze ono ne bi o mara ba. Ono na man sam na ba. Ko do bi ami ya de. Mo mo sam ne pona na family so. Emla. Ko ko ne pona ye ba ba. Wo ye no. Na ka me hwa se bia wanyim mpo no ma me ye ne hwia. E bia nko wo ye no. Le ma metimi aka se bia je samara ba kwa na se je wo mo bi na kakwa no fensi ne nyam. Ni nyina ma hu enti 1 month na me se da bi. Etisie na o musisi me. Na me de ne ko be kwai wodwo. Enti me ko ye no o mo hye week ne so ye no. Ene ne papa no ne ma me nyina ko. Enti se no me ba o. Se ho ni nyina no ye hunu se enhwe papa bi ansa da anye den. Anko so ho. Se akoda no mfi nkro ye den na mo aba. Ba ya ba ne nyina ne se. De mo de o mani. Okay. Ba ti si ya ne de omo wa ye. Ne ye hwa akola. Able. O sempo. Na wo be nyinsen. O ga se me mu wana. Akra no wore ne ko. Bujan se mwana mani sika man de akra no ko. Wo de le ko hen. Wo de ne ba be kwai. Me na be sika man. So what you think? O ga fa kwa me yase me mpene. Enti ye wo mu panyini bi wo. Na de so no ko tu ni. Wasa me ye den nyinsen ni na ye den. Nyinsen ni me de na za me na me ni wo. Wasa obo wa mane. Enu nyinsen ni na ma wo firi kuro num ko ye. Wo so obo wa mane. Wo akwantuom ni ye fe. Obo wa mane. Ana me bra frɛ me sɛ o akra nti me me na ye de. Ye ye adwuma. Enti nyinsen ni ti na ko ye. David. Enti nyinsen ni wasa me be sia ye. Aha, ade me ko ye no. Anti gi wo nyinsen no ene ama ade sia ye. Be bra me ko no kwa no de o ga mi sɛ me kuta fo mi na mi na mi swa. Me na fo kwa na me ni bi. Na me nim fo kwa mi ni so. Na ya wasa me ni fo. Able to bo asa me na bra ma me bi. Ma mi se wasa ba ko. Brebe na wo bra frɛ wo no. Nyinsen no asem no ene wo bra frɛ no de wo ya di kan beto wanim. Nyinsen di gabai. Ansa na wo bra be frɛ wo. Able. Put it to use able wo boa. Nyinsen ya na ma wo ko ye. Are. Ah. Beko ya de na ga me ba. Se de ne wo bo si. Wo de akudo ti ya sa bra no. Na wo bo nya sesa. Se na me ye adwuma. Me me obi a me nim kente. Okay. Ah me ti ma ye adwuma. Na wo sa ye. Ana wo sa ye den bi. Me be hwe adwuma wa ba den de ma pon me. Na me ye papa me. Ti na ma ni dwane. No kwese wo dina so nyinsen ne nya wo de. Obi a mi wo se wa na ka che. Se wa se wa na ka che. Na bi ni wo. O ma me na ka. O ma me mo se. Me ma obi a ni mi na me na obi a ni mi namba. Wa ka sa kra me no ti kra na oni mi namba. Me na mi phone. O ko afufuro na me frɛ o. Me na mi phone. Ana me fa. Ndi wo ga. Able. We are so be in school. But we are one kakra. Odi na bibi. Etimi hwe na ma wo se ma wo fo. Etimi hwe na enka me na go fo bi na awo. Me na tira be ATF. O fa kwa be 3 months. Yes. Na yes. O fa kwa o mi be 3 months ni. Ano odene ba ya wode ma ba ji. Tini ma se wabele to bo asema misa asem no. Abofra no wo hwan nchen. Busa na wo de busa. Abofra no no wo. Start ne de na me be ya na hwe na. O ja kwaro ko trakra me dunyame. O ja kwaro wo mame.
Ena sharp aso me ka se me boa ore me pata ka ntimbiwa kam dia wo ya oja kwaro apa tra kra me pa cha ya no kole na adenti na wuja wo na ka enya wa ya na se aba wa ya no cha no wa cha able me ona na no obu se me eya no kwase wuja akwala no ore mu se ore aso me ka me boa Debi eya no wuja no ho no wadi sen me ba cha sa kam no 3 years na kwa bi wo 3 years kam no 3 years no 3 years na 3 years so buja wo na kwa tra na ho enti sabre no na o han nchen na do ko mama e japan si ko mama na ko fa mami o mami wa yo ka wo ko wa ka wo bi am mami ahu chilenti wa hwe me na ahu chilenti de bia me na me fo so e hwe me ho na me ba o hwe me enti me kwa me tena ma me nche bi wasashi etena ne nche enti e ba ma adwum sa me kɔ ho na makɔso aso akoko e holem kwa da ma mpro beta aduane mmedi me so menya me boabo sika no na me bia ba ko wa fa ne banko me me boabo bia anko na ma ba ko bi le ko e mama me mba na ko bi kwa kra wo de ko bi ko bi kwa no ntwa nufu wo de ko ma me ba na o ja kwa kra wo de ko bi enti ma me fi ho ba e no me ba na mbetete yesi eblesa no obi nyum me ba me te so no obi jim enti me busa ne nua wodi na chi mienu abem asa na me ntia ase enti me busa ne nua no yesi eble ni obi sa nyim te ye no kole o se obewo kola ai mommy ani o ti no wo ya wo sei mama me enti me ani so wo susi na ba ko ja akola ito wase sui enya sa it's nyina mo mommy enya sa enti it's na afa me sa ba ma ta me sika no kula ko ya bretigu ya de misika kula wi a ho tele me a na me so le mbo me komoko pa na ya ele titwa enti me ma be be se o samenya me obi de me ba na mane de a obema me aba be ye adwuma be wa kala me so me hwe a me nya obi a fa ne ti na me hwe kwan ama mo de me fa so na me bele ya na me de ja kula no ho eno na mpesa me hunu se why na de akwa odi ni ya wan me ba chom me de ma me ba chom me ti me ko ma me ko ye ne den wo me pesa me ma me nko enti me dwane ne ko e enti wo ja akwala ne sifanye me ba chom me de ne ma ne nua me sada de ne ma ne nua no so fa ne we ye nua ba able nua tasa akwala ne so wa ne so wa eno de ne she chile ma ne ma ne she so enti wo ko ba ye wo yi asan sa asan na me asan na yi wo school mu na mo a nye no na yi wo JHS wo na no so wie nyina na timi yi me bo a kanokre long break time ho no me so to ko na me fam ko won so to be fam ko adede wadede da ko di baabi ame fam ko ti ya na ma me ja wo ko ba ye no akura ne tena wo nchen enfie sen wo ba ye no mpa cha me kwa ye kwa 1 year kwa me nya enti wo ba ye no na wo fa wo ba enti akura ne tena wo nchen enfie sen e be je no wo san be je me san ne tena o ba ye no be je sa me ba wa ma bo wasam ne ba wi wa asa paso ka anokure me de ewiase de ma me bre na ye be se no kre no so ma me bre to ba se wo ba be ti akwala no e wa ta wo ti enye me no wo me me ba e kro ne ye le ha ne ye nyina ye se me ba ne akwa ne ba me nche oba me okra oba be da me ho no ba ye otimi ko didi ho no wa ba me ba ye na oba ye be didi me ho no ma ko didi o mo ha no wa ba wo didi ha etime ho no able feminim ana able ofere me o da me very ana na ntimi feminim na mi se wasem feminim na mi se wasem ye huna sem num no kore say ye Patrick otehin otebe kwai hwan ho minim ba bi gro oso na ko mo bi won neti adai na wo ba na wonim ba bi ote papa o be fa akwa na ka kire me a me kuta moto o to be kwa me ya ke be din na ko say wo otehin akra ye ne okay enti me metima tu moto ne din na ko na makon hu ni pakra woni akra ne de abla wonyi ni sa wa mo ma ne mpo ono ka kire se o de akra ne ko school enti me mani sika no ye de afa ne ko ana wono be kwa na o de minim se wono na ne de ekotena no one one ekotena so ti ora me be o me ka se no minim so ne na ekotena ana me man 2 million se wonye okwa wo fa bi to akran school atade ene ne mpaboa ene bia ne book bia wo de be ko school enti
Order scar to buy. About 2 million, 200 cedis. Mepa cho. What the amount? 1 million. 1 million. Oh, mama 1 million. I'm Mr. Kweku 1 million. There be said me Gifty. Mama will say. Mepa cho de we nya kwesi 2 million more. Na mama. Able. Yanko, what the bem? Yanko able. This guy ma wa ko we ni week na o buy. Able yat na straight so. What's up buy? Na me so si sere adwuma na ye nkwa na say ya breaking the minister bi o mu digita this is na yere. Efa kuma akwa no yere. Ofa to dwan. Asa ka che me say akwara de ko yen. Madam bia na ne to be kwai. Oh, and I was so the akwara ko man. Na wona tam say no. Able me ba to bo asema me mo akaka. Say some tintin ni tietie nyina say gift ni na ma me say akwara no hwe no no kra na nya no kre. Me na ka me disika man de. Man sika, woman sika say woman sika etwa to no. Na say me man sika na etwa to na na obaje krata no o yire pafo no. E de bere me. Adom TV so. Yes. E de ore krata na bere me. Na eti no obai. Osaba obai no. Se obai na me se ore krata na bere me dinu. O ma me chen. Chwaja se. E me busa me boje bia. Akra na ye kwanti. Ma me wansi na atu siri. Bi kra me timoto so abontiri se. Abontirim. Obeje wo di matem. Ma e ho pembe wo ye se ama me yede. Me fi go se no be bia akodi no. Ye nkan. Enye we ro be di matena e kira me dem sa ko bo na abiasa ko ye. Asemfo. Ye hwa akra na sen na ye yi. Akra de me de ne be ko. Wo de ne be ko hin? Me de ne be ko bia meten. Ada njina pese wo de ne ko. O de akra me na lotom bi. Wo de akra ko tele tom ma me ko fa no kra lotom ayi galamse mu no ko fa no. Wo de akra na se ko si lotom bi me ne no podi anya adwuma. Anya o fi se anya adwuma akra me na me se me ba no. Be de ne. Be bia meten no. Se. Anya adwuma. Me ma ne tena no school open. O le nyina so obi akọ school open. Etimi da akra be ko school. Na nto ba so ko no to afan ko ye ngwa obi akọ school ba woni wasiri eme ya do ma ya ko na wodi ye obi akọ school ba woni wasiri ba obi ko school aso owo bibi grasi ne wako school ana won bi ba ndi se ne bana ko school kra obe ye da obi ko school wo so bi ma ko abra me ya mama ne ba ko no ni kuma me pa no te pa obetna ho nti se ne hwe ne ye ne den ne yene die ana me kase enye se mi ndi mi na ka wo ko na ka me physical ma ho fanye de enye we na wo ye na aka me ba ye bia oba bia me ni bi kura na ska wo se me de ma na kodie me de be ma so atase me ni bi kura se 20 cedi kura na eye me de be ma na wo de woni gift say why pa na ka no kura na why na edi tro gift so wo hye no wo so so wo hye wo se me na ka physical me de ko ma obi a o wo fa no ko ma me na tie me na tie wo be kwa obi na ba wo be kwa se metuma frɛ no o se awoni akwa na tie a o metuma frɛ nipa no ne wo buza se akwa no efi so de se ne ba ana mate se me frɛ nipa no aka kyerɛ se wakɔ fa akwa na kwa de akɔtena enti se wodi akwa ko ma obi wo me kwa ebro no bi wo onbo edini bibia wonna akoma ma me bi buza se no na ka kyerɛ me minim gift wo na mane sa akwa no wo bi nkyɛn obisa ne me pa cha sa wona se no na ka minim anya na da bi oni pa me no bi era me hu nti se akwa no mprempre currently wo free fie be wote wan nkyɛn me pa cha me ya de ne ba wo ko fa de ba won nkyɛn edi sɛn me pa cha ba me e ko 1 year ni na den na wo ba so bi ne ntina papa ma na ko obi so na ne ntina fa ne ko ma obi a akwa me ne netie me nkwa na me ne netie enti me nso me pama de ho no na sen hyeda nya yi sen ti eduru se blonya me ko baby ablantie wona kula na se wona kokoye adwuma enti ono to ko school mintimi enkasa me de na ekwa ama ne school na ya ba sent me de ni je obi wo me ma me no wo kana so wona me de ni ja na ukopoma de na ya wudi sen no waba mommy me kwa me timi twa be telemansa ansa no waba na kwa ne te ho wo so se onka no kore a wo adanse e onga no gro eye ni nyina be tell you say o se ma me na se no gro kana me pre no gro ma me so fa kwa e ko won yi a me ba so se oko school a o mi wanja le bwana mate able se ni ya se ya se obefa akura na edisen wo obefa no ko na edisen me befa akura na able ni blo nyu mama
ni blonya na befa last year ni blonya sakura ni ebe di blonya so ekura went mi anta atade na to blonya atade wan to bia ma ne ba no able nwa moto na ade ko ho no mo ko fa no able ya ko ayi last year wan to blonya atade abenti oh ayi mi ya ade sa able nsa mo ken no kure wo msa akwele won tene ho hwe won hwan ma me se ko wo ayi we dina the mind of can call you. Oba ya member ni sika man de command. Yet ya se se ndio obo moto. Oba biom na because me ni sika na on ko na da oba na mama ni sika. Oba ro ko je kra tawo. E woro mo yede. Kra mu na se able ya se mo na able. Tintin ni tie nyina no se wo hwa akwara ne ye ne den. Ine hwe ne ye ne den se se wo se wo se. Akara ofiri ne ba na me se me de ne be ko. E ya be na jima de na ponsi. Me de ne ko na ma wo hwe. Ade ne nka wo hwe na no. Ade ne wo ne ko share kra na ko ma no so dia. Me so wo se Hello, ma. Pastor, good afternoon. Black penny and Tafuni in Ablana, Advent Junction, I'm a dual duro. What young qua? Yanka the other day, Mamus, you could have moved Samo. So, Yankopa, Wawa, dear be blue baby, a great year. Yamsi, Yawa, Motaqua, quite be as you could have moved. Mana, Yamian no cray, Yanka, no clench in Yamanum Beno. A do baby, or more funny a matlasa. Minu abaya watu ene ho fe yi pa me hwese ne wagina ni tina wume ya za na magina mi ti pepepe na so ata ne nsem bia wo ka no ma edru ba bia me de entomaso mu yi o ma ba nkwotena ekura se ho ne efiri ai se na si wo se ne de na wo ka se wo ma akwara ne nkwotena ekura se no. Hello. Mini aba fa bi. Good afternoon. Bibi aboko de. Radio dom na won so e. Na me admo wa oni abema patrol and service. You we dey tia wana ja ye nsori nkonwa so na bre na ye be. Me won se bre na ko pa ma mencha Dr. God bless. Baby obi a ma mencha ne pa ne ma beta ne pastor. Re. Ne mi na abema na me tie no no. Yes say ma me fidi bi o kan. O say untimi nya X chart e o baby a. Forget about say o kas wa wo 4. Wa wo see wa bema. Say person nya mi hire pa me enhwe problem e da no oba ne ntemu oba ne de bi oba a obekọ. Ba wo ba na wa wo no emia fa wo mra inhire FM say yembe hwehwemu se chinchini ade ntina wo hwe oba ana me hwe no ana me ma no 2 million on go to school uniform on top about 1 ni na no non starter. It the best thing is say forget bibia for sure tiri so ne oba oba na wo hwe no ye da chinti ye da che bebo nkokora ntire o ba say ro baba radio so se chinchini ahwe oba wan ka se bin be ma no kwa ne bu onim ablawe ne ye hwe ne say chinchini wo hwe ne ba no. Yedasi pi o mama ebre no enya ayebe yedamuase pi abusiafo osofo a wo si wo ya kwankyerɛ di ama obi na wanya eba wo se ekunu no ɛna afa de wa wo sa twa eba no ato ne yam musolia na mapempam asofo atade ne bi ahye na mode gu asofo papa no anim asekeke mode gu manim asekeke Sofo ben o kra Bible be de sofo we aye ya branti waye sofo ben se akra ne nya oba afa de ya se akra na babada na oba o me hwe anwuyi o enya kwankyerɛ no no ba na so na mistake wa ko sofo ho so de oil no de straw no oro hu I wish a 90 one kasa wo fie nsompo no ba into untumi ententem empushi into baby aye ya na ejeja ye hu eni ejeja ye hu ama asofo no ebi mu efa ye so amo yisu ye di ye mpoto nya na ejeja ye hu si ya de omo ba na nki ye pia na se ye o ma ya obetumi aso ne hwo akra atwe obetumi aso ne hwo atwe esie no ebia na ebonsi ya na eye omode aya na ye omode nya ko wura mu sa no ma bode ntomo ntumi nya ho hwi na ya mo famla me side omo beti mumi enja sa kwankyere bebrebe no kwankyere ye so ya kwankyere ma we ye so ya kwankyere ma
bo hu akwankyere na no de repu akwankyere no ma no no wanyem na wosen so hu se woni wa yese no onche hu mfiri no ho na gusu ko no no gusuba mummy ye hu because na asofo bi no maba no omani nda ho kansa omani no enda ho kansa omakwanche no omoye no enya akwankyere efi nyame ebi mu mesem kasa ebi mu enya akwankyere efi nyame akwankyere no de ba be pad wade bi e de efi wo boy se krampo yo timi kwade yare bi ma wo tu wasekra tu yem kra na hu de wo ye ho de be ne akwankyere wakasa wo hyedem na wo sugu Awurade so bompa nta Awurade na won kyerɛ akwankyere sɛ ade si ebo ne bebrebe aye di ados tie yan kasa ne ntumi ntina se bompa ensra akwankyere na se ensra enwomobra na se bibi san femfe Awurade ho na wo fa ha akwankyere ne so asofo bi no aba nso enya asofo papa Yabekosu say ya na me fa second case abrante hwe oba wate oba no onu no wajapade enfa woni dia abayo na ye hwe oba so wa jatum sakwa no so na so yo banku ade a hwe no nene obi nkonkwaji obi ba enhwe no nti hwe oba pa na emaya no sema yeni endawo awo yenyema bi ho yema yeni enda ho awo yenyema bi ho pa medu besia mediane complaints me so be like share subscribe for my na afi so mi abel no so feedback bia mo sonfo complaints me send ababesom makramo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.